sam jako zadovoljan, doista je pun grad, a mislim očekivali smo Zadar i Badnjak, to je posebna neka priča, ali ne znam, opet mi se čini da nikad ovako, ne znam, nešto je baš u zraku, pozitiva, šušur je pravi, mislim da ima jako puno i gostiju, koliko vidim. Naprosto, evo, mislim da ono što smo očekivali da je čak i malo i premašeno. Ostavili smo kući kuvat bakalar, sad ćemo kući ići napraviti fritule, došli smo malo otpivati ovdje, uveseliti ljude i eto čekamo rođenje našeg dragog Isusa, Božjeg Sina i eto želimo svima blagoslovljeni sretan Božić i eto da dočekamo svi skupa u svojim obiteljima u blagoslovu i sreći. Atmosfera u gradu? Odlična, ludilo. Najbolja u Zadru. U ime turističke zajednice grada Zadra i svoje osobno, svim građankama i građanima grada Zadra, svim našim gostima želim sve najbolje povodom blagdana, prije svega znači sretan Božić i sve najbolje u 2018. godini. Sretan Božić i Nova godina! Sve najbolje za Novu godinu i za Božić. Sve lijepo i čestito vam želi Dida sa dalekog sjevera.